بسم الله الرحمن الرحيم وبلين كينيا ورين channel kana jalatti argamtaw wa hunda dura assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tamsasa tafsira kil herz dambali qur'ana irra bismillah dibbatokkof kuda sadii fuula dibba jaha fi afur aya takka hanga shanii khande musuram falak amma jalqaba bismillahir rahmanir rahim jalqaba eegallimaka rabbi rahmataka budini qul ji'i ya nabi muhammadi khiyya a'udhu bi rabbil falaq rabbi ifa barisa umeninti bama min sharri ma khalaqa همتوان ومجفرا ومن شر غاسق همتو دكنا الكنير راهز سانين تيفما إذا وقبا هقا دكنتي الكني جباته ومن شر النفاثات بالعقد همتو إسي لمن هذا قدوم فتي خيسا بكترا ومن شر حاسد همتو نمتج نعمان من جال النرا إذا حسد هقا استيسادا ملسه ما شاء الله ونصورا فلق خنا فكاتا سمرين ساداقا كما بيتن إن شاء الله وان اسمي بلم نزن كمنا ما إرد بنيتي جدودان اسم درتي دقيسبنا سورة الفلق جا سورة إفا بريسات مقافة كما سورة النازن سورة نما مقافة سورة الفلق سورة إفا بريسات مقافة يعني فقرتير بريسات ربين ومخنا مقافة نبي رب فمي مالجئ قل جئ أعوذ برب الفلق ربي فبريسا أمين تي فما من شر ما خلق همتوان أمي فرائج شوف موان شر رجاء مي أممي إرام غنفتش راس كيسي رسول الله ومن شر غاسق همتو دكنا هالكنير رايز إسانين تي فما إذا وقب وقا دكنتي هالكني جبات قيساو يرون نمني وافر أجر هلكن خناف وان هم توته هند تهلكن بويا خيس أرجمته أجر رام جمفته جبيسي أماس تهلكن دكنا خيس دلجمتو خنا رام جمفته إذا وقبه وقد كنت هلكن جباته ومن شر النفاثات في العقد هم تو إسيلمان هذا قدوم فتى خيس أفوف ترى يجون سينارت أرجمه سورة خنا تمر ولله ومن شر حاسد هم تونم تك نعمان ما هنجال لنا شفتنا من فلفل قدو حاسد إذا حسد هو جاهستي صدام ملسة درنو أي ظهر قام ملفته جودا أكما قرتي سنبال لمن سينا أدات جرا سورة خنا رتكما جنة هنو الرأي الرجيني جرا ديرو سينا جرتو سمالي مي ولين هاردبن سينان جرتو نبي محمد عليه الصلاة والسلام كاديسا بخار كيست أرجمو غافقان فلفلت قدمه فلفلت قدمه خنمنت قدمه لبيد بن الأعصم جاءما يهودا ده يرو غرتي اتقول سن نبي محمد وان دلق كنما دلقني تدلق كنما ان دلقني تندلقنا كنما دلق اتفاقات شاترته نجي إرجمان فجاءني رجلان نملا من نطفه تقو متى قبانا تائي تقو خرام ميلا خنا نتائي جبريل في ميكائيل ولين هاسا مالته قربان جاء خان ميكائيل إني خان أمو جبريل مال جاء طبي أو سحري اتقود أمي نقابة أين يتقود أغاني بن جئين لبيد بن الأعصم اتقود قال لك يهودا سني جئه ما بي
maal keessatti itti godhee jee gaafate fi misqi wamshaaqa waan duguyduun buuftu tana filaa irratti waan hafu kanaa fi akkasumatti dararaa nakliidhaati wajji walitti hidhee akkasitti sihiriitti qara'ee dubartoota nama lama gargaarsifate min sharrin naffaataati kayyannu san hamtuu isii lamaan kayyannu san dubartoota saniin wajjiin wal ta'anii guduunfan bootaa 11 guduunfanii eessatti awwaalee jee ogga gaafatu eela zarwaan hanja'amu bakka akkasii jee ajajee bakka sanitti awwaaleetii je'ee hima jibriiliin nabiin ni dhaggeeffate booda egaa achii booda ka'ee deemee bootaa sanii baasee laalee awwaalechumatti eela sanjii walumaanuu cufaa jeeni Aisha amma baasteen fidinii maali wanni jennaan lakkii ummataatu waliin balleeysa chumatti haaftu jee ergamaan alayhi salaatu wassalaam yeroo kana wanni gartee isaan dalagan sihiriidha nabiin salaata kanuma salaata jiru fakka waan salaatiin itti fakkaattee dudararame sanirratti suuraan kun bu'eega suuraa seenaa qabu suuraan kunii fi kadabree suuratun naasiin obboleeyyin akkuma jenne san walumaan waan hiikanii kan guduunfaan jarri guduunfe bakka 11 jenne aayanni suuraa kanaa 5 ka suuraa dabree 6 wali 11 aayanni tokkos takka hiikee akkasitti waliin xumuramtee jechuudha kanaaf hamtuu hunda rabbi nurraa haa qabu warra fatanaa duniyaa akhiraa bee rabbi nu haa taasisu warra gartee hamtuun takka hin dandeenye rabbi sin haa taasisu suuraan kun kana fakkaata hordoftoota keenya insha Allah hanga suuraa biraatiin walitti deebinutti gaa du'aayi goonee xumurraa fatanaa duniyaa akhiraa rabbi nu haa baasu nutilleen burumidii dhaqabna warra nagayaan dabre akkasumatti faayinaalaas deemuufis wooma fatana jaamee isin dura kaayama ta ijaan agartaniif tan agarre hundaa'uu rabbi fatanaa isin haa baasu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin namoota gartee qormaata biyyoolessaa fatanamu deemu hunda rabbi fatanaa nu haa baasu yaa rabbi amiin ummata keenya ka wallaggaatis rabbi haa dirmatu yaa rabbi amiin namuma barachuuf niyyaa qabu agartee barnootaaf as dhufe hunda rabbi sana milkeessu akkasii warra gartee barnoota kanarraa fayyadamee akkasuma hawaasa islaamaa hunda fayyade rabbi sana haa taasisu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin nama fatanaan duniyaa akhiraa isaan hin dhibne osootuma wanni san hin dhufinuu rabbiin karaa siraa irra gartee furmaata irra rabbi kaaye rabbi sana haa taasisu hamtuu gartee halkan keessa dalagamtu ta guyyaa keessa dalagamtu irraa rabbi nagee isin haa baasu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin namticha falfala isin godhu isii falfala nama gootu rabbi isin irraa haa qabu ta deemtee goosiftus rabbi isin irraa haa qabu yaa rabbi amiin falfala goosisuunii fi falfala godhuunis kufriidha akkasitti akkuma rabbiin walaqad calimuu laman ishtaraahu maa lahu fi laakhira warri gartee falfala godhu kun waan takka akhiraadha kan qabne if beekanii kuma rabbi juusan falfala deemanii godhuun faana laaltuu bira dhaquun quraana kafruudha kanaaf warra fatanaa bahee namoota gartee akkanaa haala akkanaa qabu hundaa'u sirreessa rabbi sin haa taasisu falaa fi faltuu bira dhaquu rabbi sin irraa haa qabu faana laaltuu bira dhaquus rabbi sin irraa haa qabu nama faana laaltuu yoo bakka waa laayitu bira dhaqee salaannisaa bultii 40 qeebalu namni dhaqee dhugoomsee dhugaa hadiisa keessatti akkuma himamatti namni dhaqee dhugoomse dhugaa kaafiree jira waan Muhammad irra buufametti jedha kanaaf nama yoo haalli kanaa duraan nu keessa jiraate sirreessee namoota fi namatti dhiyaatu nama beeku hunda sirreesse rabbi sin haa taasisu yaa rabbi amiin kadhaatanya rabbi nu haa qeebalu hamtuu rabbi sin irraa haa qabu akkasitti warra nagayaa fi fayyaan dhabne rabbi sin haa taasisu nagayaa fayyaa rabbi sin hin dhoorkin barnootaan nama dambaane rabbi sin haa taasisu quraanaa warra dambaane rabbi sin haa taasisu nama quraanni guyyaa qiyaamaa magantaa'eef rabbi nu haa taasisu subhaana rabbika وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا كريم يا الله بلين كان يورن channel kana jalatti ergamtan ergatana waliin gaya warramatin tayyim madita insha Allah sagantaa biraati walitti deebinu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh